أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. مسلم أخنا أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدميرة واحدكن هم جيفايوا ميوني بغرا سورتوغه ستيك ديوانا آيتا بهيغتو. بغرا سورتوغه ستيك ديوانا آيتوغه آيساوا مهم كندتكا بهيغتو ميرة واحدكن هم جيفاوني. مي آيتوغه الله سبحانه وتعالى وحيك ربان قواهوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. آدمي آياتنا ورم مهم واحدة ناسميوني. الله سبحانه وتعالى هاروت وماروت كياد ملائكة بيكلون بابل لفن وواحك سيهروغ كنتت هنگادا غوي ميستكنا ඔළුම් ෆිලුවාදරු මට්ටක එදුවස්වරකී දුනියගා සිහරු වරන් ආමුවගෙන් දිය දුවස්වර සිහරු ආමුවගෙන් දිය දියානු සිහරා මුජිසාය වකිපුරම් මිස්තකුන්න උදගුවගෙන් දියයි රසූල් බේකනුංග ෆරායිපුන් ෆාලවා කන්දත්තවස් බයිමී හම්න හීවනේ සිහරුකම එහෙම ඒ දෙබේකනුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ෆොන්වවි හගීගතුගා මුජිසාය කීවස් වකි එච්චෙක්කන් සිහර කීවස් වකි එච්චෙක්කන් මිස්තකුන්න බයාන් කොද්දු මට්ටක අදි සිහරුග නුරක්කා තරිකමා
eyin salama iwan kurovidana kandattahi kobaka mistakuna bayan koddumattaka mi de malaika bekalum babilan Allah subhanahu wa ta'ala mi funugavi egodaganwana fadain Sulaiman gufanaki Allah subhanahu wa ta'ala warabbodu verikameddebbi bekale warabbodu verikameddebbi bekale duwahakos mihaka nudevwa fada verikame ekadege fana raskamin Allah subhanahu wa ta'ala me devwa fa ehembe jinni shaytanu basman Allah subhanahu wa ta'ala Sulaiman gufana kiyaman koddebbi ekan alumunnange alumunnge lobet nabiyya sallallahu alaihi wasallam erriyak damnamadan honnawni kon bodum ifrite ekadege fana hosaholigai jinninge teregawa den nabiya sallallahu alaihi wasallam e khabar debbi rega timan kale gufano namaz hulan honnawani ko ifrite shaytan geterega hene bodo ifrite husaholi gate timan kale gufana kuladana kan dibi wada gate e ifrit shaytan geterega ewa bodo ifrit gefuluge bodo thambaka bandila behettumuge mistakun fatihu ayama mistakun dakkan mihirikan mistahunga namadu hadah gollam maseko ayte mi shayton tam mihunga namadu hadah gollam me ennos ekan nukurbewi timan kale gufanu ei timan kale gufanu akh Sulaiman gufanu ihtiram kurun gotunne e bar wari kamakiyei Allah taala Sulaiman gufanu didwi bar wari ay duwahakos mihaka nudevwa fada efada baru kame ekade gufana devma Allah tu ekade fan Sulaiman fan duwa kurbe ehme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala Sulaiman gufana mi devvi bodu mi ni'mai e ni'ma ekade gufana devwa wati ekade gufana ihtiram kurum gotun nabiyya sallallahu alaihi wasallam erega e baruge beru muhibbevi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehennon namahi ekade fan hadis mukrabbi eti tamakam bad debbi moya fatihu mistakun ayama mistakun dakkam mihirikam mistakun namadu hadah kollam asipai aidin Sulaiman gufanu ge zamanu gawas jinni shaytan Allah subhanahu wa ta'ala ekade fan ham gina adha kiyaman teri koddebbi shaytanu geterega bay shaytanu namihi wani Sulaiman gufanu ki sihuru wariyeke sihuru ge baro ekade gufanu ge bahotte ei aadiya khilaf kanta ekade gufanu faraik mu finnat enno sei mu'jiza Allah debba embe edwaswar sihuru ge kankan ginawegen dia diano mistakunnan olijje sihura mu'jiza wes emen Allah subhanahu wa ta'ala babil de malaika bekalum harut wa marut mi fonubavi sihuraki mi kongachikam bayan koddebba adi mu'jizataki kongachikam bayan koddebba meduge fiqhu foittako samanna finnane sihuraki waki khaso ecce mu'jizaki waki khaso ecce karamataki waki khaso ecce sihuraki e hadan danna mi hunna hidana icce sihuraki ei duniyan Allah funwa fa ilma sihuraki ena sihuru hidmaki haram kame sihuru hidmaki haram kame dinuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis maswage gotuga hala hukuroni haifa fa ge terega himiligamba bodu fa fe sihuru hidmaki adi sihuru hadakan sihuru hadamiya sihuru hadak hinji kamga wana munnani khandi itifar jamiya marada शरीयतुग हुकुम को एकंग साबित वंजे है आद अल्लाह सुब्हानहु व तआला यंगोनी वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान सुलैमान गफानु ग वेरिकम ग समानु ग शैतानु मीस्तकुन कियादी उनु वेच्चिसम मीस्तकुन तबावी मीस्तकुन कबूल कुरिये शैतानु दक्का वाहक मीस्तकुन कबूल कुरिये तबावी shaytan wara dogu hadan shaytan allawa mi
Nabiya sallallahu alaihi wasallam rasul kamayaga fonubam vidu wasru gaibi hindu Allah subhanahu wa ta'ala jinni shaytan udu khairi etti mana kol ege kuringe mi hon gossule kirtu qur'an ge wa tan aso wa anna kunna naq'udu minha maqaida lis-sam aram gos ishinde dagen tibamuye wa anna kunna naq'udu minha maqaida lis-sam adwaha ei kuriyang iddo hingang honna kangang malaike bekan Allah hangawa ebe kanuge meduga dekewe wa hakata shaytanun adwahani adwahagi ngas kahirun nam mikiyadi madamami ni kame wangule beni kame wangule den kahinun na shaytanun kiyadi kahinun den waram molo ba ekkom mi wala den mi honna kahinun mikiyadi madamami ni kame wangule ni kame wangule bole kandattami ebe kiritu Qur'an bawa lemogutu khairibi hinduga e Qur'an ga hurmatattaga Qur'an ga azamatri kamattaka Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e Qur'an bawa lebbanis malaika be kalum furtan udutakan Allah bawa le Qur'an ma Qur'an ga wa khabar tangan kan istifan mistakunna ehmi Allah subhanahu wa ta'ala mana rabbi etakicce nadewe heddewi faman yastamillana yajid lahu shihabar rasada aharmu giteren faman yastamillana miharo eadu han ulafe miha kihina bani yajid lahu shihabar rasada emiha kadima gini hila folwe Qur'an bawale mon kari wagutuga saytona kan nudewe fahagunga hisabada ecce bijja gini hilai ewa hamalade be ecissa වෙච්චේ වාහකේ දක්කන මිහාරනු දෙවේ හිසාබක හරන කුරින් හරන ගොස් උළුදීමේ වාහකතන් අඩුව හැවලදී එහිමා ෂයතෝනුන් කියාදී උන් තකති මිස්තකුන් එච්චිස තපාවි අල්ලාහ් මෙන් දවනි සුලයිමාන ගෆාන වරිකමක දුවස්සර වමා කෆර සුලයිමාන ගෆාන කාෆිර වඩෙන් නුගන්නවයි එච්චිසක තබය වඩෙන් නුගන්නවයි කදේ ගෆාන කුෆර වඩෙන් නුගන්නවයි ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إنه بس شيطان كافروي يعلمون الناس السحر ميستكون السحر دسكتي مساوم شيطان كافروي دلدي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت adi emihun tabawiye Allah subhanahu wa ta'ala de malaika bekalung ai haruta marut babil fonu de malaika bekalna bawal bi takajjab semihun tabawiye enos e bekalung warangala mistakuna kantat tabayan ko debi bodo fituna ekkam bi wara bodo murakkalik kammi sihra mu'jiza bekalum hurtafat bekalum istakun bayan kortubani adi mistakun sihru hedumattakami beenum pura ukulutaka kantatta adin rakkaatri weni goittang bekalum bayan koddabani mistakun kommeka sihuraki waran rakkaatri koda wa hakimi kiyal den mi hegge fayakrissati dengena waraboda wa hakiki hinguma basta te risam hinguma bas defaya tolave den doctor dakkaya ke rangalan ngadam yole den fon doctor kurina baya muslim pakistan doctor bunne timanda kino farwa kurun je kala kamen bas hen kala kamen ule hen nei timanda kino rogiya kodlum ni ne kale यार फरवा करो इतने वल्ला दे मीना फरो मी रुबिया कोल्लम वेगें रागी मिगेनाई रागी नकी रुबिया कुरामी yang denge kiawari ma ingene sihruga kamen huttas adi engkala shaytan ege unda gure huttas igen kiawari bagutu
මීනගේ හසිගඬු ගෙතර ශයතෝන් වදිච්චෑස් එනයි මුද ගූත කිව්වේ එමිහුන්ගේ බාරවදර මීන බාරවකමුදර මීන හිගෙච්ච දැක් පිලෑජෙහි දෙන්ගෙන් ෆහුම් වාහගදක්කම් ෆරෑෆි රුවියා කරා මීහුව ශයතෝනුන් කෑරි කන්තත්තන් අහැ ඔළුම් ෆිලුම් එයි සිරුහු ගෙතර වෙට්ටිගෙදා කන්තත්තන් මීහුන් කෑරි කන්තත්තන් නාහන් ඔන්නනි සිහුරු බාතෙරි කුරුමට්ටක කියවන්ජේ ආයිත්ත කියවා කන්තත්ත කුරන් ඔන්නනි ලොදෙන් මේ ශයතෝනු හක්කන් හරිනඩ වදින් රොලනි රුලියාස්ක කෙක්කුරන් හෙති කියවනි ඉකුරුන් හෙති කියවුන් හුට්ටාඩා අහරමුන් ගයින් දිලනගනීය අහරමුන් ගයින් දිලනගනීය අහරමුන් ගයක රෝවනීය මිහිර කියවුන් හුට්ටාඩා දැන් රාගී මිකුණනී මීන උඳගු පුරණි කිව්වේ හෙති මීන උඳගු පුරුන් හුට්ටාඩා කොම්මෙති මොන්න බේන්මනතේ කදේ කයරෙන් කන්තත්තකන් අහවුන් සුදුවාක මීන උඳගු පුරුන් හුට්ටාඩා උනීම රාගී කෑරි මී නුෆෙන්න ඉච්චෙන් එතා ඒ පුලේත ඒ මිුණා ශයතෝන ගුණනී තිමන්න කුරා කමෙන් ඕනේ මි හදේමෙන් ගෙතරේ මීහක මීනා කොෆෝයි කමකේ මි ගේග මීනා ඔලනොමුති මට්ටක මි ගේග මීනා ඔලනොමුති මට්ටක මීනාගේ දුවස් දුවාඩ මීහ කොෆහර කමකේ මීනා එල්ලවා දෙන් මි කියාදෙනි බුණි සිහුරන් හදාපයි මිහිරි සිහුරන් හදාපයි මිහිරි මේ සිහුරු හෙදි මීහාවස් මිහා රුබියා කරන් හෙදීමා ඒනවස් කොච්තක වාම් ෆර ඒනවස් එව හුට්ට මිගේ දරන්නස් දෙංගේ ගේ මීහා දොරු හොව බෙදෙත දෙම මීහපේ බොරියස් මීහපස් දෙංගේ ඒනම ඉබ්‍රණි කික්කොරන් හැ මීහවස් තිකියන් තිමන්නම් උදගෝ ඒව subhanallah badlawa komme kas mifaharo e bun icce dimawe jita ko masuraka demmi bunani mirahoge olene mihum marwirun walakonna mi ena kayri siho hada miha bunafay onnani walakonneru fenna kariko ko genster වලකොන්නේරු ෆෙන්න කරි කෝකෝ වෙනස් දෙරේ තිමන්න දේනන කජ දුම්ෆයි බිඩිබොන් දුම්ෆයි දෙන සුට්ටාපෝ දැන් වලකොන්න මීහා කොම්මෙ දුවහකෝ සේනා එහෙ වලකොන්න දිබිජ්ජියාම් ෆෙන්න කරි කෝකෝ එන ගෙනස් දේන මී එනරම එන දේ දුම්ෆයි දැන් සිහුරු හදා මීහා කුරාකම කීයේ ඒ ගබරු කහිත කක්කනිය තෙලබ්බන්දෙන් කක්කනි කක්කාවෙදෙන් එයින් නුකුන්න තියොකොළ රේකණ්ඩ දම්වර වෙන ගෑග උඟුලෑගෙන් එන නුකුන්නනියේ මීහුන් නූලේ හිසාබ ෆුට්ටර ෆරාත නුකුමේ හුස් ගයා හම බරහනාගම එන හුන්නී ගිබිලා ෆරගස්ටීගෙන් khatimugen najis උඟුලෑගෙන් khatimu bimmati baabwagen khatimu maccan ara hore alakan kuraniya shayton ahramen nan ene alakan kuran alakan koppa ahramen nay hawali kuraniye meni mihe tuniyege horuma dati kurashe enam udu kurar no hige goin hadadesh kahala kantattan ahramen na hawali kurima ahramen ge boditi mihum ahraman intihan adabde mikangkang ahraman kofiya ema ahraman ge boditi mihum funuwagen ahromen ema ahraman sadam ikotte ademen tikiyawaru ahraman ge indiyana ga kantattabe wallah mihiri sihuru hada mihum kongule kantatta war vyanada kantatta mi dinuga Allah taala ya bodaka mana karabor kantatta mire mihum shaytonun nan alukan ekoni kufu iru aragadi rosse gadi mi gadi ya dimaku khasakum mifada amalte mihu Quran evima sihuru erikama ki dunia ngasa oi kame para nubaya kam bodo amale wara nurakatri kame
mige sabun etang eta bayaka bolit gellun tang ebali bikinde embe ewa hakatang Allah subhanahu wa ta'ala ekama behegotun ay bawa labbahi wani wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman Sulaiman gufanu verikam ge duwaswaruga sayatun bawa lebunu takijja emihun tabawiye istakun tabawiye wama kafara Sulaiman ekon Sulaiman gufan kufru wadanu gannawaye walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra ennawes mistakunna sihru ungannadin sabun mistakunna sihru ungannadin sabun saytonne kufru wegen diye Allah subhanahu wa ta'ala gawani kirtu qur'anuge mi ayatuga admi ay bawa libbi sawaba behegotum bunaveni Allah subhanahu wa ta'ala mi ay bawa labbahi wani mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga kirti nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala kirti Quran mi bawa labbi kirti muriti mai Quran agen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi istaham ge teriya mi wadagen nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirtu Quran agen mi istaham ge tera wadagen nabi hinduga mi Quran ge matiyuri kama Quran ge maikan mi istakunna engem mediyai kirtu Quran ge maikama kirtu Quran ge matiyuri kam mi istakunna engem mediyai ehinduga khasakun esaman golon yahudi ge terein bodbodatin bibunani Musa mi Sulaiman ge faanu ge zamanu ga was yahudi bibunani Sulaiman ge faanu ge zamanu ga was sihuru ungannadi ulun kama Sulaiman ge faanu mi istakunna ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'an ga mi ayat Allah subhanahu wa ta'ala baawla matim Sulaiman ge faanu bikan kam bariya begem wa kama Sulaiman gufan mistakunna sihuru unganna nodel baba Sulaiman gufan Allah subhanahu wa ta'ala devvi mu'jizai himbe edwaswaru khasaka Allah subhanahu wa ta'ala mistakunna sihura mu'jiza mikan tattang oligen dati mikangkang itura tafsir paddo mattaka babilang Allah subhanahu wa ta'ala harutwa marutwa debekanum mifunwawi edebekanu wadagam mistakunna warang aghuri nase haitang edebekanu debba fa ibahori wama unzila ala al-malakaini bibabila haruta wa marut adi harut wa marut wa mi de malaika bekanumi Allah khonu de malaika bekanumi mi de malaika bekanum mistanguterang Allah subhanahu wa ta'ala mi funugawi mistakunna mikangkang itra saf kuddeba olum filwa do mattaka wama yuallimani min ahadin harut was marut was mi debe kanum tereng ebbes bekalak wama yuallimani min ahadin e debe kanum kor ebbes bekalak ebbes mi haka sihra behe gotung ebbes itong ganna debba fainnete ulum filwa debba fainnete min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur mistakunnang edebe kanum vidal wajjaumat tanting innama nahnu fitnah tiyommen debe kanum wa kan kahori bodu begam wa imtihan kam gaye bodu begam wa imtihan kam ga haram timmen debe kanum wa kan kahori mistahunga iman kan hori ne biwar imtihan karu mattaka ebe kanum ga farai pulung efenna kandattaka debe kanum ganna debwa kandattaka ebe kanum ga saf kudwa kandattam mistakunna engin diyama mistahunga iman kan emihunga aqida hori ne gwe rangla saf wegenda hembima Allah taala engoni wama yuallimani min ahadin
ebbes mihakan edebe kanu mi sihuruge terein ebbes ya gulum huri ebbes ebbes edebe kanu uganna debba fa innete hatta yaqula edebe kanu vidalu ejjawma daade mistah gatuga innama nahnu fitnah hama karhoron tiommen debe kanu wakan karhawari bodowegam wa imtihanek kam gaye فلا تكفر فهي كفر وجه بتكتيجة يباب نجهج سهر قتلن ونج سهر هدمك حرام كمك بيكلم بدال واغتكم منوي بسمي هكذا أي بيكلم بسجون غنا دبا فينته سهر غن ركعة تركوا ميستكون eka kone kaka landude eka kone kaka gellunde eka kone kaka netuma dema firin duru kuruma mihen kos baawr kandattaka sihuru hadani kon goy taha kama sihuru hedumattaka mihun beenu kon kon kada adaitte kama mikam gahur nurakkala mikam salama ibambi gota mihuri ha kame be kadu mistakun nam yuganna dabba namano migetera nonnecce kufuru nowacce ebe kadu vidalo fanuni ebbes mi higgatuga سهرابه بسواهد بيكنو ذكوي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر نمبر فيتعلمون منهما فهي إدبيكنونج فراتم ميستكم دسكرم نديي إدبيكنونج ميستكم دسكرم نديي ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه دم فيرين دور قرآن کو تبس دم فيرين دور قرمتك ميهم كونغولة كانت تبس إذا بيكلم ميستكون بكيات بدالو تب الناس مي فيتونا يك ميكال كانت ترن وننچ ميستكون نعباينge كوبايكن دنيا ميهم na gellun den kongole kantata ikubayakan lobiwa demihun edemihun gemeduga oi loibba rahma oga tarikama kurina mikanka nafrata badal kollumattaka mihun kongole kantata dema firing eka konokotin fuhi kollumattaka kongole kantata mihun ge viyafaritaka ajje kharab kollumattaka mihun ge gege falo kollumattaka kongole kantata he kubayakan ebe kalunge Paraipung mistakun eva saaf gende ebe kalum mistakun na vidharo debba mi fitunaye mi nurakkale mi ke nuji hicce mi kamamadu samad war duniyan asun eccheke mi emma e hisabun ebe mistakun egem vi rasulun Allah subhanahu wa ta'ala debba mujiza sihurami wakiti ecchekam mi Mujizat Allah subhanahu wa ta'ala ikalange rasulunge gotuga mistonga ta fonwa bekalum e bekalum Allah ga hadratun gennawa kandatta ki thedu hagigaikka mistakunna bayan koddu umattaka e bekalum Allah debwa aadya khilafu mistakunna genes nuganne fada bodati kantattange mujiza mujiza nuganes komme mi Allah be kale ka mujiza debbi be kale ke kipai mujiza faarwa mujiza faalanwa rasul be kale nabi be kale ke farai pulunno yaka musihuraki ehadan danna komme mi heka ehedidal yaka mi haram ikkam haruta maruta debe kale wada yaka mi hagiga mistakune bayan kotte mi mikan oikotaki warabboda duniyaga mistakunna mikangan olifa oti khasako mujiza sihra mikantatta warabboda ngole oti em wedebe kalum wadaage mistakunna bayan kodde ebbes mihagan ebbes eccenge ede malaike be kalum teren ebbes malaike be kare unganna nudebbawe warasaf ko bidaro jamadden mi fitnaye migetera nonnecce midadu gannu ki Nawas by mihung edebe kelunge farai purun daskongulunge dema firin duru kurai goitabes fayata'allamuna minhuma
ما يفرقون به بين المرء وزوجه dema firin eka kone kamatin fuhi kolla eka kone karoli kurwa duru kurwa mikan kam mi sihruga terega himene kankan wama hum bidarrina bihi min ahadin wama hum bidarrina bihi min ahadin ebe kadum kurabwa kamakon ebbes mihaka gellume ebbes mihaka gellume as nujiheneye إلا بإذن الله الله بإذن على جمنوي إذا بيكرم الله فنوي امتحان كتكا ورب الحكمة كتكا إذا بيكرم قربوا كم جسابون إبس ميها إبس كم نجيهن إبس نقول إنه الله بإذن فلا على جمنوي دم بلوا مي سهر جوا حق الله تعالى بيان قدوم ينجوني ويتعلمون ما يضرهم ويتعلمون ما يضرهم එමිහුන් දස්කුරණේ මිහුන් ගෙල්ලුම් හොරි කන්තක සිහුරුගේ හගීගත එක සිහුරුගේ හගීගත කී මිස්තකුන්න එයින් ගෙල්ලුම් තකෙතින මිස්තහුගේ ලෝමච්ච බොඩති කන්තත් දක්වාල මිස්තකුම් බිරුගන්නවාල අනෝතෝ වල්ලවා ෆිරාවුනුගේ සිහුරු වරින් Musa gifan Rasulika maagam fonu vidwasoro sihuru oti warakkuriyara gosfa warakkuriyara gos sihuru warikan oti ehme Firaunu enage bodbodetina miyengi rahugati bi emme moladi sihuru warin ekkoddeshe sihuru warin tammi muni arame molojja haramenna hadiya echi demwane Firaunu muni ayeke emme arismi hunnaki kademen kamuga bayatibbanama Kadang mau berjaya, mihun na jaging, mihun kemuluan, mihun na kiye kamu kepulauan, mihun, ahuduri fati mihun. Allah Taala ngoni bodu maidana sikuru entang ebbe tibi. Kaku kombait to farhani, Musa gifan to fatwan tiyomen to farhani. Musa gifan dalwi bal algo. Tiba mihun ukam farar, tiba mihun farar. Allah Taala ngawani emihun atuga hori sihuruga hatiyarata eki dandi gandu ganda eki bai pat vechi maidana ukam farima kom vechi ngedar bodo harfaya ka enu vechi ka begam midane subhanallah ekade gifanu ga hippolabas biruwari kam wannawro etaketi fenifa Musa gifanu ga hippolabas biruwari biru ekade fans biru program bana biru mereka mana orang maidan orang film kantat tu yang Allah Subhanahu Wa Taala Musa bana ekade fan kasah ko itlapar ekade fan kasah ko itlogo tu bodo harfe kan itu hai padale korbiye e horiha ikkita gekka usko mi honna idi ma ko dide mi hongalo sajidat tiri wejje e sihuru werin nang ge mi sihuru nongka Jika fanu ka asa kolong e fenu kan tanga isi hurun kan si hururin nang gijje eno to e mi hon hedi ecce e mi hon naki kamu ga molo mi hon e mi hon painge mi si hurun kan e mi hon wago tun sajidat tiri wejje mi ade ya khilafat e mujiza den e kede fanu haba anaka isare kolle kala asa kolong gotu yotti lo mi sta kunna finne bodo harfa ikke sibaga subhanallah Ekade faan ko deep po jeep fula dabba na berarti huduk pula deep po. Mujiza. Wa yata'allamuna ma yadurruhum mistahunna gellum huri emehunna gellum huri kante gami hum midas kuran wala yanfahum in faida innukure yakun faida ini pertama syariat itu hoga haram ehbi ma ekamu sama dibe sawab ini miya faaferi unnun kam ini anekkama ki mistakunna gellun den qurakam mistakunna gellun den ka mehunge furana rokka ko mehunge mudelak gellun den rahmatine ekakana kar oli koro dema firin duru koro lobi jessum mehunge sbayro kandatta mir subhanallah Diruam mihun pura masak kita
hadahako il Allah subhanahu wa ta'ala age hadrata tadarru eri kama eki ilmu gene masai Qur'an emihun ilmu ugene onuki mottaka e kaman horasulu masake kurun subhanallah hengas bayawra kandattam mihiri den Allah subhanahu wa ta'ala gawani walaqad alimu laman istara walaqad alimu emihun nan engune walaqad alimu laman istara ade emihun nan engune laman istarahu emihun e gain ecce emihun e gain ecce walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq e sagun akhiratu ga emihun nan e sawabe darumain nekkan ebahi emihun nabbe sengijje mi sihuraki mi akhiratu ga fayda weccennuka walaqad alimu laman istarahu emi hamagaro emi hunnan engijje Allahum yengam laman istarahu hamagaro e gaimi hago sihuru gaimi mi hona lardi mi hon lawai kantattangi kurwani sihuru gaimi ha subhanallah ma lahu fil akhirati min khalaq akhiratu ganate emi hunnan ibes kay labay manfaay qiyamatu ganate emi hunnan wala bi usama sharau bihi anfusahum echchakattaka emihunge nafsuta vikkari echchegge hori mubaya kamaye echchakattaka echchen hodu mattaka echchegge dahiveti kamuge echchegge beenuge emihunge nafsutan emihunge vikkari echchegge hori mubaya kamaye law kanu ya'lamun emihun dannanama ad ema harutugafana marutugafana debekadum Allah subhanahu wa ta'ala dunia mi funugavi rahmatikke gotuga mi istakunna mi kankam bayan koddumattaka debekadum Allah subhanahu wa ta'ala mi funugavi mi dus duniyega intiha sihuru eboy sihuru hahura intihaya duniyega mi dus eboy Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata biruwati nuwami deenuga alukantattaka durwefawa mihu iman kam badika hifawa mihu mikala kantattira wannani khasako sihuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan koddevi halahu quruni haifafa e haifafa ge sabun miha halak weda haifafa e haifafa ge terega himne bodo begamwa ifafa e muhlikatu sab mubiqatu sabaya ge terega himne kantangi sihur ema kirtima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sihur jehi wadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jehi wadai kirtimai nabiyya sallallahu alaihi wasallam miskit kologa innawa rakhrege faana peni wadai gannawa Aisha radhiyallahu anha wadai gannawa nabiyya sallallahu alaihi wasallam tedu wadai gen ekamana ariha wadai ga tumattaka hingam fattawa hindu kulliyaka ekamana gelle den ekade faana visnu wadai gannawa mi komsehin kamekka ekamana ay nunkan ei ekade faana ge fini wadai gannawa ekamana ge sifaya komsehin mi hekkan ge wala shaytonu ge kantattan ei den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandwara wadai ga tumattaka miskit pulun duk wadai gen hingam fattawa har ekade faana e wadai gannawa adu tumu fume ada eki adu ekade faana wana mihun goada ekade faan embru wadai balliwar miyak fenna kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadai gandwara wadai hadis pukuna ya Aisyah si hujahijje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sihru batil ayat takkiya vidalu ikhlas palagina surat takkiya vidalu kelek paanaga istar kule nangawaaga masa kelek paana minyak sihru hedi Nabiya sallallahu alaihi wasallam hefulu tifaw tangere bonde Jibril ko faan odayan rubiha koddubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad ikhlas palagina surat Allah subhanahu wa ta'ala pawalabba pavani awmen kommidu hedna habir adida watas kiyumattaka mistahonge espinna inna sihurugun wakkalna hasada inna mihuriha negani kandatta awme salam rakha teriyumattaka Allah subhanahu wa ta'ala e surat bawalabba hima sihuraki jehe icce sihuraki duniya gawa icce Allah subhanahu wa ta'ala mikama mistakun heelun teri kurumattaka babilla de malaike bekanu fonnugavi harutuwa marut de bekanu fonnugavi emma horiha zamanega horiha duwassariga duniyega mi onnane miya mihu warabbodan heelun teri kurun jehe icce sihuraki mujitamo tohga ule emmenna me bayingen jehe mi haram kametkan sihuru hedumaki haram kametkan sihru hadamiha nikkan ibs faidai ena warabbudu faafai geterega kan ehri tawban we marujji kam gawana kinitto wani yafadami subhanallah ema mistakum warabboda mikamang helun teri kurunje kame mikamaki adi mikamu salai mottaka koravidana bayawro kantatta den shaytanunki duniyega Allah subhanahu wa ta'ala labba fawa bay shaytanunki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kamaga fonugavi jinnina insigata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kamaga fonugavi nabiyya sallallahu alaihi wasallam jinninge da'wataka nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagannavi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu vidal ifawe wahata Nabiya sallallahu alaihi wasallam e jinninge da'wat liwadayagatumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadayagannevi Abdullah Mas'ud was wadayaganne Abdullah Mas'ud aki hisabegga behettevi den Nabiya sallallahu alaihi wasallam wadayagannevi jinninna da'wat devumattaka Nabiya sallallahu alaihi wasallam wadayagannevi ad Makkah masjid jinni kiya miskiten hunnane e miskin hunna sarahaddu e sarahaddu kamga wani erega ibn Mas'ud Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gilli wadayagekama warabbudu vilatakengas e vilata huterega forwegen diyakama jinninge jamaitta hutereya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erega wadayagen diinuge wahak pulutan ebe kalna dikkevi adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarihun diniyatan eta maulumat take jinninnan erega dibigen dia rengi den jinnin geterega sama alum insanu geterega tibe gotam mi tibeni mu'min jinninna kafir jinnin nakimi sayatinu saytanu ibame ema insanu geterega sebenarnya Allah ngimami hun Allah ngiman wami ade makiritum Qur'anu ge sateka bagara suratu ge sateka devana ai mi ayatu ge muhimmu kandatta mihri Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodibba pamina duaya ki mai Allah subhanahu wa ta'ala sihuruge nurakkalun alun emmen salam ikadun Allah ta'ala sihuruge nubaya kama nurakka tarikamun alun hurihayam salam ikroba rakka tarikrobash adi mi nubaya kamekkan mistakunna bismi kama mikamu geterega horiha ole horiha mikamu durohe jumga heo bisnum heo tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala emmenna minbar probash subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik